Her bir insanda ayol erkek varsa bir de oradaki farz eken Allah'ın Kur'an'da şu sözü ayıyor. Alemi kim evi sizlerden kim Ramazan ayına kış gelmek olsa Ramazan ayında yaşamaktan olsa anlar orada karmasın. Ramazan ayına kış gelmek olsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir neçe hadislerle ayıklar. Orada karmagan adamdı Allah Kur'an'da da bir neçe ayıklar. Dinlemeyin. Sizin kılgan ibadetlerimizin hesabı, namazınız, zeketiniz, acılığınız, başka hayırlınız, sadakanız, başka soğuklu işlerinizge. Erişteler sançalık soğuk birbirlerini yazdılar. Namazlar hangi soğuk? Nanca soğuk. Zeket geçti? Nanca. Acılık var, nanca. Orozonun soğuğu, orozon soğuğu. Allah'tan ayıtlar, orozon soğuğu değil, özü gereği diyorlar. Orozon soğuğu değil, özü gereği. Eğer de siz 30 gün oroza karmağa olsanız Ramazan ayında. Orozonun soğuğu Allah size özü vergen olsa anda bundan ötken kuvvanış yok da bundan ötken suyunuş yok. Orozonun soğuğun Allah'a özü vergen olsa sebebi perişteler milyon kalan perişteler bu soğuğu cazalayı giderler. Sizin namazınızı yaptırar, istegelerinizi yaptırar, sizin sadakanızı yaptırar, hayırlısınızı yaptırar, her bir kalanınızı, daranınızı, var bir ibadetlerinizi yaptırar. Yok, orozon cazalayı giderler. Yemeğe sen orozon soğuğu öte büyük gelir. Allah Teala o şamsı ayıttı. Periştelerin orozon soğuğu bana koyulan bir özüm verendir. Allah Teala dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaçtaydılar, orozon karmağın adamlar değişti. Er-Rayyan diye geçten bir şey. Bu Kur'an'da tasdikladı, tamam mı? Er-Rayyan. Atay orozon karmağınlar için girişi değişteki eşik bu Er-Rayyan kaldı. Namaz okuyanlar için özünce, başka ibadetler için özünce, bro, orozanlıklı özünceler. Andan ki bir iftar Ramazan ayında cemaatimizde kadın gecesi toplandı. Gece bundan 4 gün aldı. Şu poşetler çok cemaat içinde kadın gecesi toplandı. Son bereket hayırlı ufaklı kadın gecesi toplandı. Cemaat ayağı gömü oldu. Yalnız 40-50 cemaat oldu. Bunlar yine 40 taşlarında tutuluşlar. Ayrıca taşlar bakımı tutuldu. Ayağı oldu. Kadın gecesi. Allah Teala Kur'an'da yazdı. Din aydan artık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İnne aklarına hileylerin çıldığında kim Allah Teala Kur'an'ı Kadir gecesinde düşürdü. وَمَا أَدْرَوْكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Kadir gecesinin emniyet kendini bilesin mi? Kadir gecesinin emniyet kendini bilesin mi? Laylatul Kadir hayrun min alfi şahr. Kadir gecesi boyunca Kadir gecesi 1000 aydan artık. 1000 aydan artık. 1000 ay hesaplayınca 83 yıl 4 ay 83 yıl 6 ay içinde olur. 83 yıldır ibadetin soğuğun bir gün Kadir gecede oturulmayan soğuk. 83 yaştan çıkanlar var, cemaat çıkanlar var. Azık vücuda 83 yıl ibadet olanın soğuğun 83 yıl ibadet olanın soğuğun bir günde çanak kışamış güneşinde oturup koyuyor, ibadetine oturup koyuyorlar, bir gün Allah'la soğuk. Bir netinde Kadir gecesinde oturuyor. Her bir insan ölüm yağmur altında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kırmızı cemaat, bütün nesil eklerinde, cuma namazlarına kaçtığında, ayet namazlarına kaçtığında, cenab-ı namazına kaçtığında, öte özgür. Ümit kılın, şu Ramazan ayının hükümetine, Kadir gecesi, Allah'la Kur'an'da farklıdır Kadir gecesi. Bu soy, cemaatin birlikleri, cemaat Kadir gecesi tutuyorlar. Büyüde tosolatlar, boşaladan tanıtça tosolar, perişte. Büyüde otursanız, büyüde için tola perişteler. Hiç otursanız, hiç
ошого беришти. Периштелер Жабраил периште өзү баш болуп жатат. Урматтуу жамаат, Жабраил периште негизинен кимге чөп билесиңерби? Жабраил периште пайгамбарларга гана чөп. Пайгамбарларга гана аян жеткирүүчү пайгамбарларга гана келип турат. Бирок пайгамбарыбыз биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын урматына ушу Рамазан айында Кадыр кечесинде Жабраил периште барлык Кадыр кечесинде өзү баш. Жабраил периштенин чоңдугу урматтуулар. Рояттарда келет, бир канатын жайган болсо, бирөөнү басат. Бир канатын жайган болсо, эми Жабраил периште жерге түшкөн болсо, бир миллиондогон периштелер үчүн, сан жеткис периштелер үчүн Кадыр кечесинде ибадат кылгандардын, Кадыр кечесинде мындай булар ораза кармагача, Кадыр кечесинде окуп атат, тарагыш намаз окуп атат, фитр садакаларын берип атат, кайрымдуулук кылып атат, караңыздар, аял сооп иш кылып атат. Ушулардын соогун Аллах Таала жеткирип турат үчүн. Ушулардын соогун Аллах Таала жеткирип турат деп көрсөтөт. Салим Аллах Таала Кадыр кечесинде таң атканча кейиндик. Таң атканча андан кийин Кадыр кечесинде Осмондордун соогун Аллах алар кимдер? Алар ошо мечиттерде айрыкча оңсуюгунда этикафта отургандар. Этикаф дегени мечитте атайын бир саат, бир нече саат, бир нече күнү, бир күн убакыт бөлүп алып мечитте отуруу. Мечитте отурууда бул жерде Куран окуп, же зикир чалып, же намаз окуп, же ушундай бир сооптуу иштерди кылып, ушу мечитте отуруу. Кадыр кечеси күнү менен отуруп, ошол этикафта отуруу. Мечитте отургандар. Булар да этикафта отургандыгы үчүн буларга да өзгөчө сооп берилет. Андан кийин дагы чоң сооп алгандар бар, жамаат. Дагы чоң сооп алгандар. Булар ушу Рамазан айында ажип болгон амал, билдеттүү болгон амал, фитр садакасын бергендер. Мына берип атасыздар. Фитр садакасы урматтуу жамаат. Бул күнөөлөрдүн кечирилишине себеп. Сиздин күнөөңүздүн кечирилишине себеп. Фитр садакасын бергендер. Сиз берип атасыз. Кайсы менен? Будай менен, же ун менен, же арпа менен, же курма, же мегиздин наркы менен бердиңиз да. Бердиңиз. Сиз эми ошого эмне? Аллах Таала сиздин күнөөңүздү кечирет. Фитр садакасы. Бул важип амалдар. Фарздан кийин турган амалдар, билдеттүү амал. Буну сөзсүз бербей коюп болбойт. Ар бир жан башына да атпайбы? Ар бир жан башына берүү. Билдет. Көрдүңүзбү? Булар дагы бул фитр садакасын бергендер дагы эң чоң сооп алып калгандар болду. Андан кийин дагы чоң сооп алгандар урматтуулар. Ушу жамаат менен биргеликте, бир мечитте, бир жерде ушу жамаат менен биргеликте отурайын. Жамаат менен бир кылганды карап, бир жерде баары айт намазын окуйбуз ушу мечитте. Айт намазына жалпы жамаат. Кошетер боюнча мына жамаат. Кошетер боюнча. Айт күнүндө окуу үчүн, Куран жана баяндар угуу үчүн, фитр садакасын берүү үчүн жамаат менен